nanga sotu ya kajing im lajong bakam long safe ladangan syuhiar bit marwai nak tini shilong lada kini kipai ba kimi bersupport na sotu ngan si syakit hal tiya yang tiyang na kalian jung nong elam jung kaseng ru laong yang ari syua ma pi ba kita kena armut kila syakem ngangong ngam don kam benri ngahab benmi namar balai ngam kwa bai kena jungin kem kum bakem kesau bila ada keram di tanat lu ya kita ki bula syakem ai ka kut kan peniai namar baya ki ong bakidai ki long tangkum ki witness kim pala ban pensisya baki don kti ban peniap pada haka juga pon nak kalian jongi ngila mahan tenge banang ne sekmat lada pidon kam ban wat iki khot KSU pidon kam ban khot mesni mensyai himdai ban wan siteng mit siteng yong ngilai pene namar balai ngis tu kiwan khendra kila long tik bang ade utau leno ubadon ka iki hapo ying kila ker pelun berokoi gaying ngadu imei jongi hinmen para jonga kila eting mensyong bersaing ndai kajing sa jonga po shlong dei bangamla ban pendap kam ndai maki kila syukwa abet tang mensyuk kem ngimtip lada kiyo yang tu kami lesi kila bom kelenti lentian ngingi sotu ya kata takadau nak kalian jonga bangan syuhir menin sane bersotu iki dikhot bla syakem kumudong elam ngadon ke jingkit kia nak mentaj jongki kilawan nengkong nong siap hayin jongi de kabom yo yang aki kem ni kini ki kena arngot tede nak kata kadau nganga klemri rengas mutu bayok ki kem susu nang dai sekmat ngawan benmi ngola da pidon kam mensngi ngan syang ni keren mensngi mencang ni keren tede nak ni kadau nak kalian jongi kaseng ni snotu ban ngila de pentikna nak kalian jong SDPU lashim ni kene kejing kle banang ni sekmat dengi don kam susu ngin hak ban khot mensngi mencai ban sim jigli yaki Himdai ban kem ya pi, himdai ban kem ya ki kat ba pim patlapi sabut ki babiang. Khat ya ki tang ban sim jikli. Kaja ayu, mentangi ngilaong batang sutre se location bangi nak kala kaseng ngidon hak to kajaka pin sukem lut. Ngong tres lang ya ki breu ki nong yau ki nong hat ki bron to kem lang ya ki ru. Tres ya location ya ki dikar ki badan hak to meeting ru kem ya ki ru. Balai ban tres tang location ya ki nong alam jo kaseng. Nak kata kadau nak kalian joki kelas sim ki ki nang ne kemat lagi don kam khot mesti mencai. Ini siapa?